Mu gihe isi yateye imbere mu nzego zitandukanye nk'ikoranabuhanga, uburezi, ubuvuzi n'imikino, no mu mukino wa karate ntiwasigaye inyuma. Ariko ikibabaje ni uko hari abakinnyi ba karate batamenya aho umukino ugeze ku rwego mpuzamahanga. Gusa kuko ndi hano ku bwanyu, reka mbabwire uko mu Rwanda bimeze. Mu bihe byashize, abakinnyi ba karate mu Rwanda byarabagoye, bahuye n'imbogamizi zikomeye kubera kubura abarimu bafite ubumenyi bugezweho, ndetse byari bigoye kubona uwaguha amahugurwa ku mukino wa karate. Ariko ubu u Rwanda ruri ku rwego rwiza, aho dufite abarimu b'inzobere bafite dani mpuzamahanga bashobora kudutoza no kutugezaho impinduka z'isi ya karate, ndetse bagafata umwanya bakajya hirya no hino ku isi kutuzanira ubumenyi bugezweho. Ikirenze ibyo byose, bakatuzanira inzobere zivuye hirya no hino ku isi guhugura abanyarwanda n'abaturanyi babo mu mukino wa karate.